Сәлем достар, менің есімім Нұржан, менің каналыма қош келдіңіз. Алдағы уақытта мен сіздермен өзіңіздің ана тіліңізден басқа тілдерді қалай оңай және белгілі бір дәрежеде үйреніп, тез сөйлеп кетудің әртүрлі тәсілдерімен бөлісіп, құнды кеңестер беретін боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыз. Every language is a science. But not everyone is a scientist. Hi, my name is Nurjan and I am from Kazakhstan. When I have been to France for the first time, fluently speaking French, I had a lot of issues while talking to native speakers. Even though I was one of the best students in my French learning group in Kazakhstan, French people didn't understand me and always asked me to repeat what I was talking to. You may know all the grammar rules of the language you learn. You may have enormous vocabulary, but if your pronunciation is unclear, people will not understand you. The most important thing you should improve while learning a foreign language is pronunciation. So try always to pronounce words correctly and clearly. If you want to know about the best tips and tricks on how to learn languages, subscribe to my channel. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Nurjan et je viens de Kazakhstan. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui mon profil de polyglotte. Aujourd'hui, je parle couramment plusieurs langues, ce qui me permet de communiquer avec des personnes du monde entier. Sur cette chaîne, je souhaite partager ma passion pour les langues et vous aider à explorer le merveilleux monde de la communication multilingue. Je veux vous encourager à embrasser la diversité linguistique et à vous lancer dans l'apprentissage des nouvelles langues, que ce soit pour le plaisir, les voyages ou le développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, nous allons explorer le monde fascinant des langues. Всем привет! Меня зовут Нуржан. На всех языках, кроме своего родного казахского языка, я разговариваю с акцентом. И это нормальное явление. Миллионы людей в мире боятся что-то сказать, потому что им кажется, что они обязательно сделают это неправильно. Стеснение – это внутренний языковой барьер, который мешает естественному процессу общения. Общению не только на родном языке, но и на иностранном. Если вам интересна тема изучения разных языков, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.